Сөздерді менің арқамнан қайталаңыз. 안녕하세요. саламатсызбы? 안녕하세요. 좋은 아침이에요. 굿만탕. 좋은 아침이에요. 잘 지내세요? қандайсыз? жақсысызбы? 잘 지내세요? 저는 잘 지내요. мен жақсымын. 저는 잘 지내요. 감사합니다. рахмат. 감사합니다. 죄송합니다. kechirim сұраймын. 죄송합니다. 실례합니다. kechirasiz. 실례합니다. 괜찮아요. бары жайында. 괜찮아요. 다시 말해주세요. қайра айтып қойыңыз ба? 다시 말해주세요. 천천히 말해주세요. жайырақтан айтасыз ба? 천천히 말해주세요. 이해했어요. түсіндім. 이해했어요. 이해 못했어요. түсінген жоқмын. 이해 못했어요. 뭐라고요? не дейсіз? 뭐라고요? 한국어 공부하고 있어요. 가리 딜률은 짜담. 한국어 공부하고 있어요. 제 이름은 이예요. менің атым, атыңызды қоясыз, 이예요 дейсіз. 어디서 오셨어요? қаяқтықсыз, қайдан келдіңіз? 어디서 오셨어요? 저는 미국에서 왔어요. мен америкадан келдім, мен америкалықмын. 만나서 반가워요. танышқаныма қуаныштамын. 만나서 반가워요. 이거 얼마예요? бұл қаншадан? 이거 얼마예요? 카드로 결제할 수 있어요? 카르타мен төлесем болады ма? 카드로 결제할 수 있어요? 화장실 어디에 있어요? 아жатқана қайда? 화장실 어디에 있어요? 이 길로 가세요. ушул жолменен кетіңіз. 이 길로 가세요. 버스를 타야 해요. автобусқа отырышыңыз керек. 버스를 타야 해요. 지하철역이 어디예요? метро станциясы қайда? 지하철역이 어디예요? 지금 몇 시예요? азыр саат қанша болды? 지금 몇 시예요? 오늘 몇 월 며칠이에요? бүгін айдың қаншасы? 오늘 몇 월 며칠이에요? 이거 맛있어요. бұл дамды екен. 이거 맛있어요. 저는 배고파요. мен ачқамын. 저는 배고파요. 저는 목말라요. мен 수사dım. 저는 목말라요. 물 좀 주세요. 수 беріп қойыңыз ба? 물 좀 주세요. 천천히 드세요. шашпай ішіңіз. шашпай жеңіз. 천천히 드세요. 많이 드세요. көп 던жеңіз. тамаққа қараңыз. тамақтан алыңыз. 많이 드세요. 다 먹었어요. мен жеп біттім. 다 먹었어요. 잘 자요. жақсы жатыңыз. 잘 자요. 좋은 꿈 꾸세요. жақсы түш көріңіз. 좋은 꿈 꾸세요. 제 бейпіл түн. 내일 봐요. ертең көрüşөз. 내일 봐요. 나중에 봐요. ემкіде көрüşөз. 나중에 봐요. 다음에 또 만나요. ემдігіде дағы жолығабыз. 다음에 또 만나요. 연락할게요. байланышам. чалып қоям. 연락할게요. 조심하세요. абайлаңыз. 에티ят болыңыз. 조심하세요.
빨리 가요. tez kettik. tez barınız. 빨리 가요. 잠시만요. 거 durunuz. 그때 durunuz. 잠시만요. 같이 가요. çoğu baraylık. çoğu gittik. 같이 가요. 어디 가세요? bir жаққа баратасыз ба? қайда баратасыз? 어디 가세요? 여기가 어디예요? бұл қайсыл жер? 여기가 어디예요? 사진 찍어도 돼요? 수르트가 тартып алсам болобу? 사진 찍어도 돼요? 여기 앉아도 돼요? бұл жерге отырсам болобу? 여기 앉아도 돼요? 제 자리예요. бұл менің орным. 제 자리예요. 창문을 열어도 돼요? терезені ашып қойсам болобу? 창문을 열어도 돼요? 문을 닫아주세요. ішті жауып қойсыз ба? 문을 닫아주세요. 도와줄 수 있어요? жардам бере аласыз ба? 도와줄 수 있어요? 연락해 주세요. хабарлашып қоясыз ба? байланышып қойыңыз, чалып қойыңыз. 연락해 주세요. 도와드릴까요? жардамым керек пе? жардам берейін бе? 도와드릴까요? 전화번호가 뭐예요? телефон номеріңіз қандай? 전화번호가 뭐예요? 문자 보내주세요. SMS жіберіп қойыңыз. 문자 보내주세요. 오늘 바빠요? бүгін бош емессіз бе? бүгін занятсыз бе? 오늘 바빠요? 시간이 있어요? уақытыңыз бар ба? 시간이 있어요? 나중에 봐요. ендігіде жолығамыз, көрішеміз. 나중에 봐요. 언제 만날까요? қашан жолығайлық? 언제 만날까요? 어디서 만날까요? қайдан жолығайлық? 어디서 만날까요? 몇 시에 만날까요? 사ат қаншада жолығайлық? 몇 시에 만날까요? 무슨 일이에요? эмне oldu? Bir нәрсе oldu? 무슨 일이에요? 기분이 어때요? 만화ыңыз қандай? 기분이 어때요? 기분이 좋아요. 만화이 жақсы. 기분이 좋아요. 기분이 나빠요. 만화이 начар. 만화이 жаман. 기분이 나빠요. 병원에 가야 해요. ооруканаға барышым керек. 병원에 가야 해요. 졸려요. ұйқым келіп тұрады. ұйқысырап тұрам. 졸려요. 아파요. ауырып тұрам. 아파요. 제 ауырып жатам. 너무 피곤해요. 아이 чарчадым. 너무 피곤해요. 날씨가 어때요? 아와라이 қандай? 날씨가 어때요? 날씨가 좋아요. 아와라이 жақсы. 비가 와요. жауын жауады. 비가 와요. 눈이 와요. қар жауады. 눈이 와요. 너무 추워요. абдан суық. же üşіп жатам деген сөзге дағы кетеді. 너무 추워요. 너무 더워요. абдан ысық. же абдан ысып жатам. 너무 더워요. 오늘 뭐해요? бүгін эмне кыласыз? 오늘 뭐해요? 영화 보러 가요. кино көргөнү барам. 영화 보러 가요. 쇼핑하러 가요. 쇼핑 қылғаны барам. 쇼핑하러 가요. 운동하러 가요. спортменен машыққаны барам. 운동하러 가요. 집에서 쉬고 있어요. үйдө демалып жатам.
집에서 쉬고 있어요. TV 보고 있어요. телевизор көріп жатам. TV 보고 있어요. 음악 듣고 있어요. 무지가 оқып жатам. 음악 듣고 있어요. 책 읽고 있어요. 기대 оқып жатам. 책 읽고 있어요. 게임하고 있어요. игра ойнаватам. 게임하고 있어요. 공부하고 있어요. оқып жатам. 공부하고 있어요. 숙제를 하고 있어요. үй тапшырмақ алатам. 숙제를 하고 있어요. 재미있어요. бұл абдан қызықты екен. 재밌어요. 지루해요. бұл абдан зерігішті екен. 지루해요. 어렵네요. бұл қиын екен. 어렵네요. 쉬워요. абдан оңай. 쉬워요. 좋은 하루 보내세요. күніңіз жақсы өтсін. 좋은 하루 보내세요. 다음에 또 만나요. дағы көрішкенше, жолығышқанша. 연락할게. байланышам. хабарлашам. 연락할게요. 사랑해요. жақсы көрем. 사랑해요. 보고 싶어요. сағынатам. сағындым. 보고 싶어요. 행복하세요. бақыттылы болыңыз. 행복하세요. 축하합니다. құттықтаймын. 축하합니다. 힘내세요. күшті болыңыз. 힘내세요. 할 수 있어요. қыла алам. ушуменен сабагыбыз аяктады. Мындан башка сабактарда өтүп көргөндү унутпаңыз. Жана албетте бул видеого лайк басып, катталганды унутпаңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.